je prends l'initiative aujourd'hui pour demander celles et ceux qui font des va-et-vient aux Comores pour dire qu'ils veulent renforcer les liens former des agents pour la sécurité. Tous les dirigeants qui envoient des agents pour venir former des militaires, ils doivent savoir que les Comoriens n'ont pas besoin de renforts de l'armée. Nous ne sommes pas en guerre. Les Comoriens ont besoin simplement des nécessités pour vivre simplement. Ils veulent à manger, ils veulent de l'électricité, ils veulent de l'eau, ils veulent éducation et des hôpitaux. Donc, je ne sais pas pourquoi vous envoyez toujours des gens pour dire qu'ils viennent former pour la sécurité, pour les renseignements. Vous ne savez pas les problèmes qui sont aux Comores. Les Comoriens ont faim. Les Comoriens sont dans l'obscurité. Les Comoriens ne trouvent pas de l'eau à boire. Les Comoriens ne trouvent pas où ils peuvent se soigner. Les Comoriens veulent que leurs enfants soient bien éduqués et qu'ils fassent des études supérieures. C'est ça ce que les Comoriens ont besoin. Nous n'avons pas besoin des drones, des armes. Nous ne sommes pas en guerre. Et ça m'étonne, à chaque fois on voit des avions. Il n'y a personne que Belou et Fakri, Mdadabi. Ce sont les seuls Comoriens qui vous fait venir faire des allers-retours. Après, vous allez dire, on vous a formé, il faut payer 2 millions, c'est 2 millions. Nous n'avons pas besoin des drones ou des armes. Nous voulons des universités, nous voulons des hôpitaux, nous voulons des hôtels, nous voulons de l'eau, nous voulons de l'électricité. C'est ça ce que nous avons besoin. Donc arrêtez, puisque c'est bête de voir tous les jours des envoyés spéciaux pour venir faire quoi? Ces délégations sont venues pour faire quoi? Ils sont venus pour former des gens. Ils sont venus avec des drones. Vous envoyez des gens pour protéger, pour tuer tous ceux qui veulent dire non, ce n'est pas comme ça. Cette armée, ces bandits-là, ces voyous, ces chiens-là ne font que tuer, voler. Donc, ils n'ont pas besoin des drones. Ils n'ont pas besoin des armes. Nous n'avons pas besoin des armes. Nous voulons la paix. Donc, j'appelle à tous les dirigeants qui nous envoient des agents pour former les Comoriens à renforcer la sécurité. Nous ne sommes pas en guerre. Nous n'avons pas de problèmes. Nous avons un criminel, un dictateur, un putschiste qui a volé notre pays, qui tue, qui détruit, qui fait tout. C'est pourquoi la population ne l'aime pas. Et vous, au lieu de sauver la population, au lieu de nous envoyer des panneaux solaires, de nous envoyer des tuyaux, de nous envoyer tout ce qu'il faut pour qu'on puisse vivre, vous négligez tout ça. Vous ne savez pas que les Comoriens n'ont pas de l'eau à boire?
n'ont pas de l'électricité, n'ont pas des écoles, n'ont pas des universités, n'ont pas des hôpitaux. Il n'y a pas de travail, il n'y a que le chômage. Et ces imbéciles ne font que vous appeler venez avec des armes, avec des drones. Qu'est-ce qu'on a foutre avec des drones? Ah, des radars, ah, des maisons de services de renseignement. Vous n'écoutez dans ce pays que ces deux bandits. Vous n'écoutez que ces deux bandits. Vous allez regretter, je vous le promets. Vous allez regretter. Honte à vous, parce que j'ai pensé que vous allez avoir un peu l'humanité, des sentiments. Non, ce peuple n'a pas besoin des drones. Pour faire quoi des drones? Eux, ils veulent manger. Ils n'ont pas à boire, ils n'ont pas à voir, ils n'ont pas des écoles, ils n'ont pas des universités, ils n'ont pas des hôpitaux. Et vous laissez tout ça chaque jour. Un avion, on les filme. Oh, ils sont venus pour renforcer la sécurité. Nous ne sommes pas en guerre. Allez au Gaza, allez au Soudan, allez dans d'autres pays. Nous voulons à manger, nous voulons boire, nous voulons des écoles, nous voulons des hôpitaux. C'est ça ce qu'on vous a demandé. Arrêtez de venir avec vos avions, avec vos armes. Vous n'avez pas des ambassadeurs qui vous disent la vérité? Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Et ces imbéciles sont très contents. À chaque fois, on ne voit dans notre pays que des colonels, des commandants. Qu'est-ce qu'ils cherchent chez nous? Allez là où il y a la guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Les Comoriens ne sont pas en guerre. Qu'est-ce qu'ils cherchent les généraux dans notre pays? Les colonels, les lieutenants, ils cherchent quoi chez nous? Nous ne sommes pas en guerre. Il s'agit d'un petit putschiste voyou, voleur, qui a pris notre pays en otage, et nous ne voulons pas qu'il soit là, parce qu'il est incapable, il est fou, il est bête, il est mal poli. Il ne fait que détruire notre pays. Au lieu de trouver une solution pour sauver le Comorien, vous nous envoyez des généraux, vous nous envoyez des colonels, des officiers, pour nous fermer. Nous fermer à faire quoi? Allez faire quoi? Nous ne trouvons même pas à manger. Nous ne trouvons pas d'électricité. Vous visitez notre pays, vous voyez que c'est tout noir. Ayez un peu l'humanité. Il y a le sentiment. Qui vous a demandé des armes? Qui vous a demandé des drones? Qui vous a demandé de renforcer je ne sais pas quoi, la sécurité? Nous ne sommes pas au Palestine, nous ne sommes pas au Soudan, nous ne sommes pas en Afghanistan, nous ne sommes pas en Irak, nous ne sommes pas en Syrie, nous ne sommes pas au Liban. Nous sommes aux Comores, 4 petites îles. Si on trouve à manger là où on voit un peu de lumière, d'électricité, c'est bon pour nous. Si vous aimez les Comoriens, si vous aimez les Comores Comoriens ont besoin des hôpitaux, des écoles, des universités, de l'électricité, de l'eau, de travail, des hôtels. C'est ça ce que les Comoriens ont besoin. Les Comoriens n'ont pas besoin des officiers, des formations pour la sécurité entre les Comores, pour la sécurité. Quelle sécurité? Il ne s'agit pas de la sécurité. Il s'agit d'envoyer des gens pour protéger ce que vous êtes en train de voler. Si vous voulez qu'on vous dise la vérité. Voilà. C'est ça ce que vous voulez. Mais quand même, vous avez des ambassadeurs, vous avez des agents de service, vous avez tout. Ces soi-disant touristes. Ils savent que les Comores est un pays qui est dans le noir. La population est assoiffée, est affamée, est malade, tombe dans l'ignorance. Et à chaque jour, on se réveille, il y a des commandants, il y a des officiers, il y a des colonels qui sont arrivés aux Comores, il y a le général. Mais ils se sont... Vous vous trompez. La destination, allez au Gaza. Allez au Soudan, allez au Liban. C'est là où il y a la guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Ne nous envoyez pas des armées chez nous. Ne nous envoyez pas des armes. Ne nous envoyez pas des officiers. Nous n'avons pas besoin des officiers. Nous n'avons pas besoin des officiers. Nous n'avons pas besoin des généraux, des colonels. Nous voulons simplement
de l'eau à boire. Nous voulons simplement de l'électricité. Nous voulons simplement des écoles. Nous voulons simplement... Comprenez un peu ce que les Comoriens ont besoin. Et vous avez laissé ce voyou, ce dictateur, ce putschiste détruire, voler, tuer. Et vous venez dire que pour la sécurité maritime, pour ce... Quelle sécurité? Vous êtes en train de ramasser tous les poissons, toutes les poissons aux Comores. Vous ramassez tout. Vous violez l'espace aérien des Comoriens. Vous violez l'espace maritime des Comoriens. Et vous allez venir ici nous dire que vous voulez protéger. Quelle protection? Nous savons très bien que ces voyous baissent leur culotte à chaque fois pour qu'ils restent là. Il dit prenez tout et nous laissez là. Prenez tout et nous protégez. C'est ça. Voilà l'histoire. Voilà. Ce sont des gens qui n'ont pas honte, ni foi ni honte, qui ne respectent pas leurs promesses. Ils baissent leurs culottes pour que vous leur fassiez ce que vous voulez. إذن جئت هنا اليوم لأقول لأي حاكم يقول أنه يحب جزر القمر أن يعلم ماذا يريدون الشعب القمر. القمريون إنهم يريدون الماء أو مياه ليشرب والكهرباء والتربية والتعليم، مدارس وجامعات والمستشفيات هي أولويات القمريين. وبالأسف الشديد أنتم تبعثوا لنا أسلحة وجيوش، لم ترسلون إلا أسلحة وجيوش. من طلب منكم الجيش؟ من طلب منكم الأسلحة؟ نحن كشعب القمر لا نريد أسلحة، لسنا في الحرب مع أي دولة. نحن دولة ذات استقرار والأمن، لكن مساندتكم لهذا المجرم، هذا الفاجر، هذا القاتل، هذا الدكتاتور، هذا المنقلب عثماني غزالي، تتركوه يدمر ويقتل ويسجن ويفعل كل جرائم، وأنتم تبعثون مجرمون وأسلحة وسم لكي يقتلوا الشعب. من الذي سألكم جيش في جزر القمر؟ ابعثوا جيوشكم إلى غزة، إلى السودان، إلى لبنان، إلى أوكرانيا، إلى روسيا. هي الدول التي فيه حرب هناك. لكن جزر القمر لا تحتاج أسلحة. جزر القمر تحتاج ماء يشرب الشعب. يحتاج مدارس يدرس أطفالنا وأولادنا وبناتنا، يحتاج جامعات، يحتاج مستشفيات لنعالج من يكون مريض، يجد مستشفى لكي يتعالج. لكن تترك كل ذلك وتبعث لنا كل يوم جيش، الجنرال، اللواء، العنقيد. من الذي سألكم؟ من الذي طلب منكم جيوش في جزر القمر؟ من الذي طلب منكم أسلحة في جزر القمر ودرون وأسلحة؟ من؟ لسنا في حرب. برجاء حضراتكم التكرم بوقف إرسال جيوشكم وأسلحتكم. لسنا في الحرب. إن تريدون أو إن تحبون الشعب القمري فابعثوا طعام وأسلحة وأدويات لكي نعيش النور.
الكهرباء والمياه والتعليم والمستشفيات والفنادق. هذا ما يطلبه الشعب القمر. Les Comoriens vous demandent si c'est vrai, vous les aimez, vous êtes amis des Comores. Ils ont besoin de l'électricité, de l'eau, des universités, des hôpitaux, mais ils n'ont pas besoin des officiers, des généraux, des lieutenants, ils n'ont pas besoin des drones, ils n'ont pas besoin des armes. Nous ne sommes pas en guerre. Donc arrêtez votre hypocrisie. Si vous avez des armes, allez à Ukraine, allez aux Palestine, allez là où il y a la guerre. Donc arrêtez de nous envoyer tous les jours des officiers en disant qu'ils viennent former. Nous n'avons pas besoin de formation. Ce sont des voyous, ce sont des chiens qui sont là pour voler. Donc on n'a pas besoin de drones pour aller voler de l'or ou aller boire du lait ou aller manger du repas chez nos mamans. Non, nous n'avons pas besoin de drones ou des armes pour aller voler du riz. Ce sont des rats, ce sont des souris, ce sont des chats, ce sont des cabris. جيش جزر القمر الآن مثل حيوانات ما يهمهمش إلا الأكل والشرب فقط. Abage kwezi watukufu mawatania Hamade titri na ikazao oskwalelo yaukana ikawhadisi la sina wajeni okay kesi jabanu boma siunga mndongozo ni banu ni mwenzanki yo yele wakana we katiba nubure wengu wanu bwana wajeni wao riona nanga sina muda mwinshi banu ngabo waona abo watu waona hataratibu wasiri ngwa wajuao yauka ngamwelezo ni romieleo yauka kweli zo fakhari ambao sikaufikiri wa Komori ngwajo ujua pia wasopareni neshijo tsongeza wasopareni deke wahundu maopoza waonesa ukana banunga mangami yao ngamjo ufara hana abantu ngamjo urende hawamezi pia siono mdule lo hafanya kwezi na balaza linge iwe halehe kwezi ama mndu anzo afanye mkata halehe kwezi idoli ndiato wakati atoka uti tabia za kishenzi haikaza jangudo ilinda ama mndu avuriza shambo ekebwa birimfije ili gabo ya lemewa ya kaza jangu gabo wa mlida balage hule katui matata za taje umze kwezi tijone abanye zinza shahaile haikanti ama mndu anzo yafanye mkate nganu aitama jina ye hangu mlido azali yaje inti fanya ratu hale wane mndu dawe ndo la fujara baitika utabani njeni mwambieni watukufu yauka Emani anabaki harumwe manifu balatika mbaka kwa maopoza wajuka uoneswa Komori yaukana yanuma laba wanuwezi wanuandu watona haya wanuandu watungo utwe silipo haina mjeni utuamba ngutu wamiliza na mrende izo mwanzao na mrifanya ina mwanzao na mrega ina mwanzao no mdi protege mrienti bana ebane malaba ya anubo wa Komori kwa tuyelewa yaukana Komori ketina besoin ya drone keti arumageri aina usikurito ujwa watu janvio wanu kauja reforme wanu harumo sécurité kauja reforme kaja reforme harumo sécurité au kauja préparer namna uhibele gashi nezemfi nezamvio zilo biro hawani nezibiro barini wakaubi hamapitikili waje wabulie zengo hizo shakanari waja majeshi wajangwa waja generali hat unukuta windun emana yo generali wa jeshi wo kongodo banuka twenda Gaza au yenda Ukraine ha au yenda Sudan au yenda Liba iho ulose nkodo shangu unukomori nguta windun ukomori nguta windi yande malaba yanu watwemba biza silipo ambe na mdeme izo manzao mbire mwenzani na mtori mili abantu shaizo nanzo Komori waelewe baada mimi ababa hanga mambo nizijuao mimi ngama mambo nizijuao tikaulinda ukabala owandu wahe esiasa ngwajoka ukina izo Komori engama ntie ndo ya dube shao kwa tina ndo wazifanya watungo udaza hata sevotisi renda ursende renda amamru ya tuwa yanzu ya dubo pisini ya ele ngabo baridi tende utuberwene tende utubene de mtsende yode namna wadi yondo siasa wan inde mana rahundu abanu lelo
hai wadu alukomori baka waisha kagabo voti ya borenda urisende eridunga neredera ave pia urireje alafu atabasa kamtuona ukajuza mdu swefu amba kwa tuenda hanzia janate na jamba kana rahaka jate sidinga kwa to sido soni hiyo zin cinema wallahi wando mapoza wa komoro zin cinema wasawa jangwa hunu haina mro pala aparo telefoni amba enda babo do uri hu amini odo juka hunika basi wada sawala wasiwa ija un moment donné balati kama wandu wala ngwajo ushinda wa sisi wandu komori wambe na intide na mnaim kamem atemba kapitali kabati maji kabati mwenje ando no nesku watu jamvio banuzo yuko basi wandu wafuwaru mwezi meli kabati mahakama wandu wafuwaru mwezi amvio kabati mahakama wandu watungo utinzwa ina katika tuko parso mabinda wandu tondora kabati tamba mahakama aya afera ibalo dobi ule duniani afera jia fanu ila yamba ibalo apariswa kweli hala hafu afera ibalo basi alafu sabaki hapo haina usiku ngaratungo hamba wajama generali wa komori wajama officier wajua forme wajua forme ebane mwambia nukanga sina besoin ya ebane machui ya zingi za mkababa kwa tushindo ilo kama komori wongo anzo la pitadi mkomori ngwanzo likoli mkomori ngwanzo mwenje mkomori ngwanzo maji izo lezo ngo zilo prioritaire bo malaba madi banu abwo tsamba bufa banu ngo tukanza jo rumenti ke tubidi udorongo endini ke tubidi rufanya jao banu udorongo zo wandu selia kidi yao umirtu an ukallima an-nas biqadri qulihim mbulo rongozo watu selia kidi yao halafu yabo mimi fakharibu watukufu wanajua ukana opposa wa komori wawoda walala ezentinzi za ashabul kafi wala lema majana mararune shenda falabitu fi kafihim 300 sinina wasdadu 9 wenda wasiwa majana mararuna shenda waishia wavuzula voti hama israfil avuziele letu wanufika fi suri wakati la wajola mwaze voti tizo nela mwene tuwe yede namna waliyo erenda urtsende karenda na bakemzima tende ajivombe ambe kwenu kanyuhara minga mwendo na rene mndu wangu makonkomani mga walisema fiti na rende angare ibane karibo mtsuchwa na mduneza hama dema ile chance alibanu wayamba na rahide wayamba ukanaenda wayamba do mahala wayamba eko mwiso wayamba hapo mimi ngamba lombi entrao inde namna hema oposa ndio msimba afanya na rende mzevoti na mtende awatendeza pia na mtende mwenda mzevoti na mtende mwende ganendao wedare mwa Dr. Salimare mmanzi itolingana nele jaza bali banu baba nitindao Dr. Salimare wala ida trop baba utondo wala bahindi ganendao jusqu'au bout waya abdu soefu simpaka mpakani mwenye baraka utonde safari leo ujohenda bahe kiki ngarjo fanya investiture son tipi geburuhani la patrie ou la mort mzimbabu kaja wahia jack bas Allah hizo ndizo warirenda namna ile chance wilo sasa ndo wantilwa ko vubulo ila dise okana rahibe enda umala kadha halafu acha wada sawala walo hunu salamtuhum ya wetika ujifura oblige okana bala ilazimu wandu wa siasa wakina izemiji yao mnyibara kama tena usisa waitanda watu kikia hanga mtu sisi wa murundo kifide so ndo na sisi wa kazi kwa tunda mtamila mimi tena wambeni sisi kana ujahun memo ya wambeni ye kana ujahun aina wandu watoa indini yao abatika oblige bangu ni juhoni wani ebanda biwa o hanti yazali do wazungu wana ende na wambie ezen wazali yarendao ni hasara halafu hizo na kazani mwambie ni banu mimi ya objectif ya directeur inu riwono wazungu ngari waonao ezemalizaho wakomori pia ezinjige zibeshwa wazungu wanu mzungu tukauliwa 3000 na 4000 hata hani kwa 20000 au 30000 ujoka karenga topo shinenda bao lenga bao la yemwe mazali ngujori nikeze mfizila kujafanya jao shaizo na kanzani mwambie ni banu wandu walo homuoni mwa karibu na makuna ukabala wadoka mwenza shonga tola upara Jean Livre Le Drian uo manzani wa minusoefu ilale mana nabwa komori kana weinguro hoya bengo do jao sha weimango ni mwandu wanga mizo komori aminusoefu Allah ingetolo kana wandu karibu na mifami mituje basi hapo kama lisoefu na minusoefu waoda ingetolo doenda mtuje daima bindi na jodo bidini doendele wallahi lazim heze relation za heze famille za hatu wallah
c'est miftahu na wao pia nusamimi wavumbu abantu abonke wao do ambana nditazaliba wala mtu dasi wala yuranza sha Faransa Emmanuel Macron na mshendo wa Komori Emmanuel Macron haelewa yakana hatrompewa aukangu tsomba wewe uranza itongeza habakaru mwenjizi hadiwaza yakana wewe uranza uongo wanga mizo peuple ya hai uongo wanga mizo peuple ya hai uongo wanga mizo peuple ya hai numdaza abakate peuple yo ijoy exploser hapo rezi ambassadeur za hanyu rezi pi anga mjula hasara ambe wewe mtu kadha akorifanya zino wadazita enamna ile Komori yode namna ya toka Libya ayaka Mali yaka Guinea yaka Niger yaka basi inakaa ta Burkina Faso ta enza makuru hautunguka service de renseignement yonda hu bana zinu kamtaka usifikiri kamtaka ushindo rambu sabweze mali rizito wao rini kema agent ma ambassade na zinu pia kamtaka uramboka bana ngabo koleri na ndoko kata kabati basi amwambioni banu zilera ni mndongoza oni banu ya ukana entinu irambu wa ukaza lishinti hindu Juze mfaume Maroku habeshe azali barua mwana wazali hamba tiero barua nga mshukuru yo batiero barua bondo abotika utabanu njeni mwambie ni bo Komori ya ukana wallahi billahi entinu irambu wa uka wanende nayi aukazali harangamiza hati wa Komori utungu bokongo wa ingawe mfaransa home saidi yo wa henele katili litoshindo nikanba maaji amba mwenja uja izo ndizo razamba ukana enge wasaidia wazaliwa msaidi harengezema si wa mararu wanda jelo juanda uta problemu maore hata maore wa jiunde ba wanja ma problemu Faransa ya jiunde yana mapesa eze avion eze za kaubaloze ndeza fanya operation ambushu zilane Faransa zilazinika weimdo simvu Vladimir Putin ya oto juhande ngo twangamiza o Komori waloma ora rubeshezi wa sha alafu do nambiani ziye oyenti yangu zatanganye ewe dawana Afrika na Komori honda una da bo makuru inudenti yangu ta inutanganya haba Ukraine na Russia yone le bali do yabo ezajirizila zipua makuru zemvu halafu hindi ngamwambio ni mwishi ndo bonaki kwamba banu kweli ngaruone haona hii hokalelo Idris Deby afe rendera nge mna mwana he mama Deby yaje rimwenzi tena itongeza emachadiba ngwa na rajinas ebanu ri undu hindi ne mwenza shonga ya mza yange ya jarere izo ndizo ebanu ri undu hindi ne mwenza shonga wa Sumani wazali mkabwa wana bandu timizishe leo ndachofikiri watukufu wazalane za Uthman ata nuhusia Isaya ya mdani chaka utayanzeka nziri tawali yaba almuradi ngamwambio owandu wao walash yode mana nakaujaba njeni mwambia ni yakana il suffit wallahi billah lelo banu ngamniona mahala nala nakaujaba lamnione mahala nala nakaujaba lelo banu andu amba kana ezabakiza hano sharijwa ukana linu fujari linu katili linu vayu abonga bozelo bi wa ni kwaweze milioni neze milioni ndo amba Macron ka ola nguri saidiyo Macron aelewa wallahi wa Komori Macron aelewa yakana shinti hindu kwela kaurinika sha izo yafanya wengo joka utongeza rirendo izo rarendo Burkina Faso neze sisi racha haukana peuple ya kamili joju yake na taka ino ambassade mono zenti rachi wadubi ambassade site waranganya pi abonge hapo gelazimio ndo aelewe yakana utikamberenda ruma voti kartu henda woula ba kwa banu opposant we kadoba ki aruma voti basi opposant we ka actif durant toute l'année nous parushia Jean-Luc Mélenchon au Marine Le Pen wale wala wasi hata usiku ngabo voti renda ulisende na mnambi opposant ulo duniani ko ulala hata usiku ya mwaka voti opposant toujours aina zafanywa tijao ibidi iske chao ndio maana wako jitwa fidia sababu nao alafu ni mwambie nukana banu tiambilwazo na izo tiziono 2016 kapo wandunda nyibanu wakwamba ngapo voti wende watire mafoto wandu wabale wandu wanikwa mapesa waja warumi ya 10% warenge mapesa wende zao ndio voti wati undusha tivoha yamunga nyibanu kwezi
ngapo wantu wako jikwekeze voti zinu zija vanti para mala kata vanwa mwedora isi abeketi ndo kamdonika ligasho minga mdonika telekomo minga mdonika jao unike jao wantu wapia ngwani mili yao enamna zesonta chisamba o mili otoka uhunta inde mani yake mwishanga bovoti yabo mwishia bwa komori shabantu wantu wado hiru wantu wake waishanga bovoti ilade wakati wanzo ndo hunde mapesa ndo amezenti hizo wacho wambe wekana anamke efanti na balare ngemeji ende zahi namnishilie basi kamna unambia mabieni bwa komori namnishilie sinu bawa upia ndo tawe shelendo bya ya tonde kazini yore ndo kwamba kana bufa banwe wibidi urumeti wallahi bacha wantu wangu hanti ndo acha bana bakana ebanu wewe enamna wana we yinu ebanu kwanzo wane unikedo bitena wala wantu za shonga pia bo ebanu wani liondo wallahi la antimu wacha wantu faranta bana bahiti wavumbuli ya mdomba sabana maone mtu katha babu ndo ni mamini wallahi bila wamba ebanu wongo twitu utwashione wale usobo ngojeleweza ambao rekashara ba ushizunga ushikereza unyongo hakuna ukaje jembate ya inu ya ile fava lulino ngojo subuti kuna wale wadharaulu utoka wena shonga rara na nao tamisi etirende wallahi na ndikutona na nao aruma hindini malani utoka wena shonga tamba etirende ebanu ngwanzo ezi unike wenza shonga wala abwitsika butaba njeni mwambia ni yakana haina mndu ya jwanza saidie mndu ramba azali fujari o waze wale botichu banu pia wallahi bila amjotisha usoni mwa Mwenyezi Mungu ekele diplomasi ni hazi zafanyishana mzee wangu mzee Ashirafi Mwenyezi Mungu namuhifadhi amniko muri mde haone so ule mengu yakana engamndondona hii mwanadamu mwikatina wakati urahitwa mwanadamu mwikatina hiro wakati utiwizi mwanadamu mwikatina hiro wengu jo heza wakomori utungu kamna ukana ambasade kamna ukana hiro komori basi zenongo hizo watukufu enfin owazugu wazelewa yede mana nishukuri yao haukabana ongezino owandu walokomori wa lamwa owalokomori wa honeste wa juhe wa buche shati pakaba jefoti basi garenda okartuenda garenda mimi njaparu zione ma opoza wa Faransa wallahi bila njaparu na melancho aina rogo zajiri il faut ya jeleze esabari zinzajiri ezengo zikejabi dizende chao kejabi dizende chao Jean-Luc Mélenchon usiku Macron yenda Afrika hula alafunga bomba hala mwanjo wazima Macron alisote hamba il est allé réparer l'électricité basi ohambe namna ila andro kapo atsenga bafanya jo sho wenza akili wamba nuda ibi malpolio basi Mélenchon a déjà comme règle tu es président, tu es appelé par un président. Il y a quelque chose, il est allé voir, et tu dis, il est allé, tu me prises. Wakamwambia ukana gopo wandu sheo, unutofadhabu, yalisoke era isiatende Faransa mtofadhabu. Waudu wandu waluna kiti. Abangezika ujama njeni mwambia ni wandu leo ukana. Ngeba no population ya komoro wandu wao iketi kaya numa jini na mitulu na mazetwani na danda. Ebana na usiku, ebana fakiro jamda dabina belwa ina usiku watukorere ya majeshi, ebana musani majeshino basikana nzomba mwenje na pamaji na mbabizala pitali na padikoli zo lizo muzisho ndo ule shambwana aina usiku wa jama generali jama officier walibela drone na mbeleze drone ne majesho wanyu wao wabire wende zao ikireni bayondi ho ulobaya na wende Gaza Palestine bayondi ho ulobaya na wende Sudani na wende oji bwana basi sikana nzomba mwenje na pamaji basi na pendro hood yone bayo mauzisiwa shawada sema la bayal pour sécuriser wan wakauja wajue namna wachuka urenga ina shilo bala zanda lisikartira jeshi sikasina mbuzi na mabaha mala balo bamtuzi au ishavushela mtuzi wanchi wan inumitulu na sikartina majeshi ngemjomdorere maofisi na ngambie tika idebana na kawandi sana ambie ukana na ndatirere majeshi tena na maofisi basi karja muzisani hindu musani majina mwenje kamdoka komori kabati mwenje kabati ngo nomdaza walo komori wadaza walo hunu wadaza kwa tu antisha kana bantu mtukofanya sinema na sukuma mtukobe ha video na wandu na drone ebanu drone yo na janion sikartina mwenje kartina adateze drone izo kazina wana hindo kwa yo mro na mala balo mwenje wa wandu wafanya ndogo tsolo lizo arumwandu walona akili aina usiku haya wajama general wakauja waforume wandu wajama officier tao general wa hele jeshi la Faransa isa waswili lelo waja colonel mhu waja waona dana
ha ebana ngwatsa windu hatu wan gwatsa windi ebana wanu oido bi wapar oido bi emfaone fu wapar wan gwatsa yindi si rikambe kaka batombrora waje pano soleri waje tio waje ndini za kuweza maji waje ndini za kutimba maji yakaye lwasomba bizali kolo wana wasome bafanywa babizala pita lojuka mwadi yanga izo lizo komori wazanzao aina usiku mwana wacha mtada abida daene nduchu ya fumbuni wasodeja abantu wacha wamba chao zinu kwa mna mna mwabien alafinyi wa opposant wakomori mwada zao abdu sofu nda la hata bese ya la ma min jirani ashabul kafi wala wamba qala kam labithum qalu labithna yawman aw ba'da yawm tilala mwezi daina burhani wala bese wala la abashoy فنبتوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 نملا لما مجانا مرارنا شندا لم يجز شندا ياب ودي ولا لو فيك والله تداتي دوا زبورهاني نبدو سويفنا ونوكي كمان نرو مشيلي ياو دابا يا كاميليس دو الانتيريور تي عليبان متر محمود ولا بين جاكا مجو نتوجا بيا جاكا وجا مزيكا مانيبان shamzimba wodo do ngenda do hube match erenge opposition ye isekwa hunu amamdu to ndo ngala wani yo hube match yo wala tapi ya mzimba na mjabo ende mwente daina razida ngo chao angebana ruabulie basi watolele sawen mweda kamtukofanya kamdegeria liyo matafumbi kati jinga medaru mavoti baizo kamtina ndo jomvoti no mavoti wakamna unikiyo kamzia marese mabeya mali savoti za nyumeni amdudo hanyumba aru mamala balokafu na gab indemani ya wana mawenjo adungo ndiduzu baringa mvumbuo o wanro hao na yabo ntina ukakani wavumbua abange yabo bo atukufu ekemishi abaja washenzi wao wamwerea ni majeshi na droni na sumu izo kwa mjomu uliliwazo na mwambie ukana abo wanu ambao mapolitiki waelewa pia wazijua shawada za pia ngo Facebook kwa tungo wana article na ukorishia na wana grammaire ama banu kwa alifanya PPC na 6e Allah shakabati mrubanu wa sharia wa kanuni banu ujosubitia anzi ukana mais à chaque fois vous envoyez des avions des drones mais vous êtes trompé de destination. Ça vous devez les envoyer au Ukraine, au Soudan, au Gaza, là-bas. Mais nous ne sommes pas en guerre. Nous avons besoin des panneaux solaires, nous avons besoin des robinets, nous avons besoin des tuyaux, nous avons besoin des écoles, des hôpitaux. Chaque jour, il y a délégation des jeunes généraux, il y a des officiers qui sont venus pour former. Nous n'avons pas de l'armée au Comores, nous n'avons pas de police. Nous avons des chats et des rats et des cabris. Ils entrent dans des maisons, ils volent, ils mangent. Dès qu'ils ressentent sauce, c'est fini. Mais je me pose la question. Pourquoi la France nous envoie toujours des généraux, nous envoie des officiers, nous envoie des drones, ou ne pense que former simplement des armées ou des sécurités? Mais la France ne sait pas que les Comoriens ont besoin de l'eau, de l'électricité, de l'éducation, de l'enseignement. La France ne comprend pas ça. Leur ambassadeur ne leur a pas dit. Oh, le général. Ou vous voulez simplement prendre tout ce que vous voulez. Vous pouvez le prendre sans nous envoyer des gens pour dire que vous allez nous former. Et ils ne savent pas lire. La plupart, ce sont des cabris, ce sont des chiens. Ce sont des souris, des chats. Ils sont là pour aller voler des sauces, de l'or, de riz. Allah, kabatim komoribanu, roalo wondani, roalo bonzi, ajusubuti ambiyo. Ebane machisha no siku, basi kana tumba mwenje namba maji namba ziali koli namba intini basi. Karja muzisa ni mizinga, sisi enu jokanza jarire mabi, goja jarire mabi. Shawatu mbabiza silipo, mbabiza kiloti, watu ngoja uswanyu lwaziru yabo basi, na mrega ina mwanzao, na mtoni nati na mrege basi. Abisa tome, utiezela fudi yabo, iza rukonjoka hurende bana wabasa, sasa nyemani. Hamahale kengare moze sindanu baba yangu acha guri bahudi dala bala bahali kole alafu yo majata sasa nyemanya hata hizo ndizo serikali yo wafanya sasa nyemanya wasanyulwa zo nituka uroma sindanu bo hata katimraka ujiria za hata sindanu keja kakere mzee watu yori babushi agalile bali no namna sasa nyata sindanu tsanyi cho keria yanji ba hiyo ndizo serikali wafanyao bana Olio amba ukana shazi karja muzisana basi sika saruma git kartina maji kartina mweti kartina tere kartina loteli kartina lapitali kartina loni show ebana ya mwisani maji shindu mwisani wao kwa jabira likwali wao engemda sorenga foto anzi ukana
unyimadzi yode permis antiele zinakana unyimadzi bo mnabwiza madzi enge mdodo mnika to permis akaza foto wanti okana unyimadzi bo mnajesha madzi ajore ngambe bokweli si jaba zeno zangu zonje na wala umlapisa vanwa wikaula simu ndio adorenga portomone yatie Kleenex ya jofire mafiriri ya ibae ya zilwa nileje shibumze siabo urenge ule mbairi ya ndio amnike bala ende atajuka wibuwa pia yazunguse ngo ila ula mshwara wafirwa majogomba bala ewa ukakatu jwa nimero kana mjano ndio bireli nyatu onda dozungusa bodo ula bahao izombu zina na maba aina usikurtu ngomba zembu zizunizi yero amajeshi jezo wa forme zo pesha chao apange nyima opoza wa komori politique timpakanga bovoti yonga nzomke ajuru nyuma opoza wa komori kamja juwe luwaya kaenda ya huzele gashi ihuze mipaka ihuze zangu azalia isiseku pia kabati mdunda nya shinda kana ba service de renseignement ya juwa ele tala nzoli sisiwa ezembwa zilo pale zambwa ma député watwenda wasinyi basi ukabwa zangu tujwa huza ina ujukanza ensemble wa vote à l'unanimité ya kana azali renga pia renga ina ba ndushilo banu tsoni protéger basi ça une assemblée hao pia que assemblée là wanabuzina na mabaha wenda warondola ni azalia wa wata kwa jone si wa loi ni shari wa auto somio na somio no bwana haram wa hamade de mbaba consommer somisuri yamba haina mdu boko mdu mshahi kajaparo ambe haina mdu mshahi ya mtabisha ona jusomon wandu wakabala pia wa jusomon wabaki mzima wandu pia ni mdu jusomon kana tilembele ya majinga maziru alafu baki mzima kaja juse imamu wa magali amba beseo kujalo la demani ya watu jus sheka ulola ikabidi ukia mada wanupi amba banandreme mbahindo ani vunzu ntushindo hima genjo juso mhono na abo ntwanza yazijo kati ti juso mhono tena amba wani vunzu shamile na jukati tende ti juha shabo tena kairi no yati woni kati juso mhono tena ide namdo ote oburo mama hii ngamwambia ni zona siparisa lelo ngani cha chapanu bwa komuri e politique ne renseignement ya hentino wano shafu hapa sangwa una utungu kwa tutaima dictateur wanu wanzo mbu jorengeza mbavi ya bunguzo utungu wa hezenti au kana kabati ya shinda ziyo utungu wa he Burkinabe au ya ziyo utungu wa he wa Niger wende wa hea mwezi ambasadi wa ziteresa wa wainza jana muzi wase kwa pia si le déjà bonambula lelo au kabiri njeni mwambieni maintenant il vous reste mais Cyril Hunu risariranti Cyril Hunu risariranti emnara mu bakweli atombo mpaka ezembia zirenda abo banuzisa rikalido yonga tukovumbula naye gaina hali ya opposition ya kamili yabo basi kamtina solution ketu kabaja vote mndo ukakamna mhundra bainge mhundu kamna urenga ngabo iyo ndio mwilinda mjomwe de Abdou Soyefu bo Burhani bo Razida bo Kiki bo Fahami nyoti pia izo ndizo mlidao eze voti wako bainge mvoti wakamna unikiwa yabo mrege mnaria liwa ingana nafanya ndogo zindwachi na mrege mpashida nyino atoshanyu mwede batembe mwede mwafanye mba ubeja iwe mreje shamtsamika mraro mavoti mwede mwarike mapesa mwede mwanike idiri sa itwa fenesi hosingani ndo ujaleza hundra jazaza mhundra bahina mwambe amina nguna jalie idiri so singani ya hundra neneza hundra wanuka bomru wazali karibu swafi wabaya mba ekefari wala ngabo zedu wandu bishilo amina mtutsona amazisazi waswiti nguna jalie zenogoza hundra jaza si hunde idiri so singani daino wandu watongezo wandu wananyasi wanu waula wao na mwambe amina Allahumma ij'al mautaka ya Idris كموت أو كقتل أو كاغتيال رئيس الأسبق للجنة الانتخابية جزر القمر الدكتور جازا يزيم غنا جاليه ويديري ساو سينغان undane ufeze mfio jaza ya hafa haufe mbira hanizo enamna watia komori aruma mdafana sa unwa basainu wa komora to hunda maji wa to hunda mwenji wa to na ndongo halafu ni mwambie ni ndogo zindoaji wallahi abara para mru wakawadi siaba mimi
ranzizila zijiri base eroho basi keti makini banu eziba zisazifu baneze mbiorize ndao dofanya hata iko wana wabaki wake mzima yarengera mpulasa banu ba zindungo ngizo ndiro mimi tsatsile je tsatsi hobo na mumwe na basa ile kwenda ile ajivaza aba hata ila keti yako halafu ila mdungo uona azali yofanya jaho wako waje ufanye mna kwezi shakaja bona ndo ila ndio ile nikando miono ula atijotunuka abongebo munyi baraka bobaruani baninga bena swala ntoni wezisene ejua eshefa hanyo afungwa sambi PDC munyi bara ndobi mama duandaho azi afungwa munyi bara katuya wa katulisa ha ebani ni kamna ujo shanje pakada nya tenswa kiyam ha namshanje bajondo ndwachi abo ekabaruani wabiri mahati mitanu ha ebani go bakena mna yatani ha ranti baje shefu mraji yanga leka ujushida fikini namna ndwachi mimi ngitsira bakamitsanza ngo za ushefu Dr. Ziad ngo siba mbabzamani ifufanya garanzo fikira ndo aje basi chabanu appel de Paris kenak tojo baki basi manifu atenswa kiyam izoti wambiazo shabasa enge wanu wanadamu warau myezi Mungu waloma huneto tombo Allah hizunufa harara mbiazo omuhawa mwandu yoka ngebane kiasi hatu ne misomo ya hatu garendo tabaki basa ruma manifestation karna ujua parce que ils ont un ordre politique qui chau wale ni mreda rumaji rende cinéma libaki arumwe manifu basi wallahi aruma French ilo shatile bala zeji mize shafi wandu wala pia nakati no bakaririnda zibanu yakweli banu rafanya rongo watodo zimenya hata tas abale ni mnungu amboyedo utukanedea niko yake raisi wa hensi yundi ha mengoshenda aruma jada aundi wala wandu wazalo wasa ngo wandu mashuja ma watu bezokoli wabo ifarara mbiazo shawani kiasi hatu sisi ndo kartodo bakide mfombeli azalina lao si tu watu watende tamnari ali na sisi ndo partner ngo emiri na rimu ya fana ina zofanyisha shamnyezi mgugu ya bodoju inde bana beke kanga mndongo banu yuko bana utabani yangu banu ya jambe kana banu wewe uparo kanda ubija ucha kabati wakumuri josubuti ya yambe macha yana mafiti okana uparo kanda ube katondo kufanya namna kadha saba nyupa ya sana ekeni bwana inu waongo watu wao wandola bwana watu wao zirogoza ufanya ile bwana yedezai isori zifanya haizo eshabaki ndi wa komos eshabaki mbandongo ntiti nzima ule abwaza juwa basinda sira rakambi lwa dingosi azalika tina dura ya mnairo ri banu tena eko ko muri mono kana mwana wazali maruku wabe habarua wabeshe azali ya ukana zenongo gizo sava pa ngari menye wao si wandu hudunga au ngari dapizi wao ezitobia uzirenda wao ezofotisa mafitisi bandu janza rusaidie shawo gongo dekone alafu mwana azali ngo tijibiwa bati parsa barua enungo ero barua hindi wala kanza hada iwandu she barua maruku aina ntiri warongo wabanu inde bana bako abasa inge 1 minute ndo warongo za shiarabu au shizungu wallahi ngwazi shiao abakinda si wakomori bo munyi baraka bo kiki bo Sufi Mohamed bwana na mtodisa mnandoga bonga mjoona wallahi safara lelo shaban kam no par jodi sabainge muula wa mfupi aranyura ndasha hanyura tata hanyura baba hanyura ndo mahanyu paka usiku walovotile mjokaenda bala kizono ba kam tsashe komori nongo abakam tsashe komori nongo oka ezefiliano anakisirani fatihu yanda ya warondo wa omijini ya wasisaru mwe minazina zendena jamu watu arongo do banu me waziri wapisho mogo wale na mjopia mfanyaje magonzima ni nabo mijini wa kwatina maji kwatina mwenje kwatina pare watu ndo wajua hizo kisirani zitona usosi tona dingo watu ujua udura tina uko shino watu ujua shaka bati mla jomba ngena doktora wenda somo hata ya jambe entini kwa daba engamjwa nogo ngabo mdia uzisa fatihu yakabu fatihu no ambe mire tinge jao ke jaja
Warga mshira siku fatihu ya mbokana ebanu kama zoe ditsen kasina rais wa kwa rejeze emiret kasina rais ya bihar mwini african alafu ngabo mndu mbokana bomse ha bana emiret ke jaja na balo ko mori wa wahi wajibi wa bombe emiret ke jaja amba hey krantsi ba kuchwa ko mori ala matwi mruto watia dogo za misafara ufati udia saba bala ebanu kutuwa ile wa komori wala mruto wa bia mnyanya ezamba biyo tiji wa safi mbabio tiji wa safi abugi abuti kanzani mabiyeli bani yokana emajawabu na yapati sa lelo mahalana lahu lelo shabanu wa wanafiki wa komori watu wamba ngwa zao aina udo namba yinungu torudio walalika watu kwamba ngwa ona nzaya shabuka ngwa nema shughuli ngwa uniho mwenje akwatina mwenje ngwa ukizani na arumeza shughuli ngwa parao mkabwa bwa munishia mwenje ngabo maji ngwa no einuti yakida banda hivi ukako ili mndungu jarenge maji ya hanyu maji ya salsabili yarega do mulizani bwa malaba maji nkeka mtuna maji nsinge yangu hao je irenge maji hanyu do mulizani yo itoko bini yajo par sabini yabo yalitamba si yarenge maji ya mbekana ha yani yakomori ngeba nunga mangu hao bonze mjamdege maji yangu mdonuliza ntina maji ya robin ngeba ntina unwaya nuna ile haya napisha haya nushabu ngam mjomdege mnulize alafu maji mando aji wasaba le mabido ya chanulize maji ankuringa twarmo mabido maji maji ya via tanu ya twarmo mabido salisabili alafu mkomorada sana mnayo wanwe mduka laumu ya pashe mpunda mdula umwe mpunda ya daza ipashua wallah mdula umu mpunda ya daza iriwa hata ivunzihe bahiye namna mdiyo wananga mpunda wallahi mathalu alladhina humilu at-taurati thumma lam yahmiluha kamathali al-himar yahmilu asfara bi'sa mathalu al-qaumi alladhina kadhabu bi ayati Allah wallahu la yahdi al-qauma adh-dhalimun wangu mlona akili mwanao yoka bani majani yangu wanda yanti majani via yala yadwa yangu Faransa yanti de maji kadha yanu maji hatu ya komori yanu ngalo mjini hatu ngebanu mndungu to mjini hatu ya jari ngema maji yarudi ende hata ya janulis na hapo ngamfanya ora ntunda majina ile ntunda majinana wallahi magari yote kwa bidia tambazi wayao shabanu mkomori weina katina rogo za mafidishe katingom juzi todo guda mwe mashishio todo fe mashishio o anawashe pia wanende ama maribitra basa wallahi gotona ngabongo makabati ate miziki mruka tuishi wanu tukobide kemla waru eze shuhude ni mru abali to shahura na bato meje imu wone mato kwa vuzi ya usifle hata ngufikiri bala utawa ngao ya mabala ha ai ni mdu chenda ulu sifle aba sake tukane gwa ila neze bafuzira sema ntibura wana waru wazeto ibana mdu wana wanda mu amiche banko gotona mja ina mjadi ya jawu biro bas ebani sifle kume aruma mnasali wanaisa wanatolelea amazetwani wanaisa wallahi bilahi mtu mtata ulo na mama jana mayili wetuka ula mna moto mtiti ya rumangoma wambo hizo jimbo mlibi sexa hero la jimbo okabwandu wanzu wahesi mwede mlibi dishi ucha udunitse na ubala sifle ucha alafu mdu abala sifle chichen tuichi yandu ndio bana kanganya rumwe telefoni ngamndongo wao wandu alomrani pia ngoshiyo bali gawe dao bali ila shuhudi yakaniyo yoto bila jabala jabudo je sifle zile aizo watukufu arumabia wani bani yokana ekanyi wantu maopoza mamba kama nzomwe da arumavoti ebano msamkubaluka kweli mshindo arumeze voti za uraisi ababa hanga mwedo mafikiri za madepite ya mwanani jana ujoju haya mdugeni sana wo mdumwe za shongara hanani ya mwanani jana ujoju ha mduguni leo tena wo mdumwe za shongara ekanganya na riali wallahi ni mru ekanganya ni mru na raljana na toto wa rashiri ni msanganyao wedo alikuwa mapesa milioni ya tose azali na fatihu na ebanga mjoaze ngo azali na fatihu wafanya kama mjaziju ababu kabir tijoma toba wao mjoaze ngo azali na fatihu wafanya ya maopo za kama mjaziju isma mimi za bwana wabisi namnishili ezen ngo azali
yafanya harege makandida wakana mvuo wararu awani aina mra mwekana wanu utsambie mtu shabana eda deuxième tour damina we aparawo wanu damina we denda deuxième tour aparawo da damina we denda apara makandida wana aina mra wanu damina we denda deuxième tour wawa juhamu wawonsi aina mra unjida apana mide na henda alafu wakati wajawamba kwa agenda kabati yamba namje tsanganya mapesa bana ulifesa kuleli mtom na haramu wala ariwahi wala haranki ile soane alafu wakati ila mwenye baraka wamba salimu ngenda wewe ane mda bude amamna hawara waheola aribu hani de honda ngenda wewe waheola mintu chama minja honda ngenda jidaili ngenda ne wodonki wabude na wala wamba komorinu ngekotao sisigari tikini ya wo gari fanyocha na mtode tsanga mtoburi Allah mimi komorino hainga wanze komori ujenda walale mama jana mara arwan rahudi was gebanu kweli kabatuka ukamdia jambe Abdou Seif pakani yeso faralelo Dr Salim si safara lelo ngara ta jusqu'au bout kiki mimi kamtofanya investiture nda nimbuko tofanya yahe mwenye baraka ujua unda safara lelo wodo ujenda Beti Salam Burhani la patrie ou la mort wallahi kanjo kubali mnafanya henye mjo kakaira zali rana ni wakati mjo kakaira zali rana alafu sinu wanama basha utudovu opposition wala kwa besoin de ema nazali ya leo kwa opposition inu wallah ema nazali ya leo kwa opposition inu shamumla bione ke wanwandu walo masirie walo na hamunensi inu wallahi kazali ya tutawandaza washida hanyo wandu boko enti toka ujenda kabati mdato enti wanamjori sebo bobo na mide na towa zali mide na mchas na mjeruga ni pia na magaro Beti Salam wandu bala kiki ndo mati Beti Salam wandu bala munyi baraka ndo watawa pia ntujwa nambia ndata wazali tujwa ndao juzifanu ile jalali sihi ndaraje kabati asubita ta ndo tankani kabati asubita ndo tankani alobo poza ta tankani kwa jasubita waenda shele wanu kwaro azalira na Israeli wanu maopoza wanu zano nomjorende vanu voya ya démocratie des votes et voya démocratie des votes yendo wakati la ni mbrenda to wele vubaola marehemu mbaya hajava ya nezele soneze shali kwa na bangu watuko vaeze shali sawa watuko vae veripia ni mbraja kazavala et voya ndini ya démocratie des votes ya bomi politique je kemeje darmate vote va wandro ngarenda wa mndu wanko mani wakati la pia ujika usamba Trump inde mana mtona ata akisiyon ana basa inu kamtuka kutekeza ndwenga mbaye Trump weyaja ni kwa komori takamlisani basi bora do utetezi shakabatimba akte ya ukada ena rifanye bano ko tukantwa ndo tsamna ino basi gebide rinjira ni sibani gebide usikuri njira ni sibani bano do utetezi uno atandi kabati ngamonao etakamlisani ni to obana na moneta kamlisani ni to obana ha manitsele mmoja woda mia utetezi unu baka bishao ilamba ya mbeni wala kaja pareja bahano wala tretre na mmoni woda mina kazi kasketi weya jimbaye we Roger papa Kadi wenda miwe woda ilo gari ilo ambasadi garanzo warambie mala zali yaliyo dilirege yabo wakomo wona bogari tunji ya urangale mala waliyo yabo kamona ukwezi watukufu gamona wena mnara jarizeri gari ilo yabo riba e pare yo yabo riba e pare wala ko do
wo barufa jamuna bo faharat siba kabati bamdu ya bo ngari to zemali e mwana batu mbaye tambwe tuo ya wallahi wodo mdu amadora dungana usiku ramba wandu wanwa jahunu enda hoboda lebawa ngari to zemali za hatu lijitoa fidi yanga siwanu karabao aina hali enge Yusuf Mohamed bwana enge Barwani enge Kiki enge Munyi Baraka enge Buruhani enge nyiwandu wikayao ganyabo mtakanyiha Allah kema tukwa mjilo occasion rarune enti yo itoka ujenda itoka bidi mwakemria irondowe ito yo tukangolo ya wane na to irondo azaliwa ambaye mnavyo woya tila woya pakati cha emana zinu nakofanya zinu vano action hamada zinu zinti la pizwano hatu hatabas zinu tila pizwano hatu zabari nakaula pizio ulisamdo amada odo asome tondo anonjia mu action za voyeux namna ila samba abotishia kwezi shawala mtume sallallahu alaihi wasallama kaja toba komsirinia todo to atakamtisana na utoa mahadisi basi na amrina jauja akaamba hizo mguu ya mabayambe sho wakati wandu haja akaujua bayanja zibani akajado ambaye ndawane yodi makafiri ndio kwa bina mnayokana idhhaba wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun indaha feda wone mguu wao mwende mwa waneba mingari bakio bana abaka bana uja aksio banu ngami banu nikeka nende bayitambwe ndi azilwa yabo awbola lebawa liau ti wadungu bala tende tizilwa bala babangu nakawuzilwa ne jeshi fakiri akawubeza bale sembiyoleza yosiko damina dia uwele bale le gari la hitibala la hangu la mafiti tilo boko ilo ngeti percent kati mtamba za tim bode sa tim teres eza jiri ndi watukufu abo Fatima Usufa mwanamsho hangu ho nyuma taha na mwanamsho hatuparo fahamia bakarbaua mwanama hajimbaye ningena mwanama uparo Hashimu tukufia la rumo mji wa mnungu yede action ya manu dada la tamba bala rakadara ta wandu wao ti undi hanga mo bashimeju wangu mori bati bala fursheti na wala ndabo emba ndo nakaule ba tijina ba maele tijimba ndovi ntozito garini hapo sababu eba mbala mbayo kamjaba namba hindu Mtume sallallahu alaihi wasallama ukajadaza ya lala ya dote tra idoli nda kama tukavoti ile atu twaende wanu lijitoa fidia shabala emnadaba emna simba emnapuhu mumbeni wola akaufikiri bala mimi mna pepe amadae namuone ngamona wana mnarizia le gari là abodi riba et circulation je tire par lui yodo mwoni mwa pariswa na mwishena mna ritoka ula pizi wabo na wazungu yo maharibi wallahi yo maharibi ambele gari le kenna ula waba mpaka mdambi ile hoteli wali bono bo fundi watu fundi na fifu mwamu oibarufu haja ngutonizia ritoze maliza tu lijitoa fidi yanga rabao ndo aloko muri watu dola za tasko tukama ngabo voting na mjerende na bomwe da uko hokoti na tukofanya basi ile lo emahalani nala hona jabanu asha kumuri wanafiki otolamba kwa twanza azalina bo ina katwalo na majilisi watu kompara ina katwalo na tarabu watu kompara ina katwalo na juma watu kompara wende wampishia wende wado lendo vino zinadaona izo ndizo rambilo yabo abasa mgochikamba yabonyi ma opoza mloko mori na mziendo ko za voti boka wandu kwa na umvotini wandu hanyura tukwa na umvotini kamtona kwa wandu washwaka bo pia wa mtawani wale wadungu fati huenda waringe kutwara mpira fati wa waringe abo kutwara tennis na ping pong watu racha na mjue mshinde mkina izo wako mori au demisione bo Barwani udemisione bo badu demisione bo askirafi udemisione na mrenti yeke kamtushinda masisa wandu pareni au kamtushinda mahondo mdo mnikani real mwenda mpasha itwa au masika kamtushinda masisa wandu wa jambiri na nize voti za kweli na mdemisione baji wandu waji parce que
ni madomana wajua mshindwa minti jua shanga mwabeleza kweli bantu kama mwabeleza kweli mshindwa uka sambia rengwa yarendwa zilaba ni namna ilabala emanu barua ngo president ta mahanda bengen tsaro maparti ngamjoni sami hivo na jaro mo sana mama duwe ke kutuchinda wa PDC wambo mzenge na mfu ke kutuchinda mana utoranti mraji yarenga hili achira feke ngoni kadeka kutushinde mana utosunzwa hindi banji ya mraji ila rifungo tujoka unudozungu wa partirija kiketina ngozofanya ikao mafurika la banuru batawe wa wasaitwa ujo zira sahaba wanatika hamba abuntu utushele yabona huvumbu wanu wa sharia lazila na zamba juze mwana ma docteur Gulam dena rafsan janina na nywan wa sharia mafanu tuongo tukaenda hibwa mtu atikira mwada yani mafanu tukaenda hibwa yako bani mana ndio mvumbuani nyide mtu ushinda mdiwani yamanga mzuri pale bako enda ya renda jazadi banene mdo enda ngara azadi na fatihu wa mdo da twemba kilo tiamba na renda hizo anza udingoni hiyo bati huko udingoni yamanga mtu uvumbu wabo ashirafi no uvumbu wabo mamadu no uvumbu wabo ilari funi uvumbu wabo asana hamadi no uvumbu wabo barua ni uvumbu wabo suma bedi bwana ni uvumbu wani banene jo uvumbu la kutoka utakare kenda mwedeza banyinda mabanga moza uniti na mwede na machivo kama mtu atamfubulu shanga mtu mvumbu wani nyido majoro lotere bomzi himatu pasi kama ndo mpira bundi pasisi banungoro ndai ile juka titele bitsa onde ufentu udangu hakuja ni pasisi yode namne kama ngaro makipu ngaro mpira mrwambi wando wahi kana bani bidire chao emanara shindwa dasi ngaro na hii tikana wala watini abi emanara tunwa binda si gebanu kapatu jo paro jo change bayanu walo namdo biba wo vumbulo kana gebala kweleza ngo zila tsoda ja ubasi tsoja banu karibode weide mantela wa hatu yasubuti ambiwa wakomori wa mleo ka winge sur terrain ngushinda yafanye impact ngushinda sisi ndo parene mana madia utu abala kupenda mnik na bwanda tipoze miwani tsamba na mkamtuko finaliza mtuko fanya chao bana jinda zimu tukamtuko na mnaim banu ka tuta unafiki wote moto mnafiki bodio we moto wa kweli Allah we moto shuja moto wa kweli sha bana kupini unda bofan enda ya sisi ndo parene enda ndo tamro no uono kana wakati ranjia yako bidiri perpi teri tsamba sembade ikatuta geri civili hata wakati ambe na mjuhe mtenda mavoti na mjuhe bangari so pare na bas tawa wende wanjia hula nyumani wanda wanjia awisima ni wanjia wambe almaliba no safara dedo udorongo wangu kana mtu ufanye babizano kwa hizo hata no abange abo izo na kanzana bebana wanwamba ukana wallahi bila enti inu waile wai hasara waila Burkina Faso waila Niger waila Guinea waila Mali kwa ati prete na wasampa nywe na mnaila waono ya ukane madiktatori wa wahanti kwa jaste ya ukane ke wakarali jana warengeze mengo mitanu au warengeze mengo mirandaru wenza shunga watawalia warengeze mengo mine ikaw lazimu warengeze lalikume waniko enti ya hao eze mengo miraru sha ngwarengo seme ngomine izo wanyisa wabo okomori kwa fa kwa tina maji kwa tina mweji kwa tina lapita kwa tina rwanda niso abonge abokozi watukufu amwambie rivani ukana ibi amwambie ni ukana ilazimu mfikire namna mjo sisi ndo pare unabikana weka twende sa voti wewe weka respect hata kabati voti ekazalika jakubali ya change namna ze voti abilizi leo eseni ya change wa majeshi wa watinjie ekezen rezo keziti yabo kabati za voti yabo ngari fa wabasa na banuke tuka mlide zinu banu ibidi mde chedi ngoni balatika habanga mu madazi mprepare shabala kuja voti wala ile investiture o wandu wajaru mfeti investiture ila wamba kana nono oinge populaire in 2016 ijaza tabasi tsainu ngamona we video pi wallahi azalika twanzi Afrika wazijua Faransa wazijua pombe itambo yabakindasi buje abonge wandu kwa na buje kama nyibaraka kuja tu hada wena usuma medibana da wena kikida wena buruhani shanga mwanzo mlinde rende tena ukartwenda politicien weka doba kipaka voti we ukaveya haina rogo zendo na yana kati ya zambe mparusha Donald Trump alala si hata za voti zenga ya beguju non toujours les emitingigizo toujours ngabo cha zakamili mtosa sanyu waruma mahakamili kabati bunjilio kabati rassemblement maruma mahamfukare kamili na mwelezani na mdemissionneri ngo siba kamjashinda masisa ndo pareni kamjashinda mamuua kamjashinda ma sécuriser votizana
Ngebidi mdemisione emazefua jua na mdemisione mazefua Orange na mdemisione mazefua IPDC na mdemisione emazefua Katim na mdemisione mazefua RDC na mdemisione na mnikondo rwaju abali plain rwaju na mkirati ndo kana baraka kamna jwa mdemo abaka na skwa jwa banga voti yo hapo basi kamchina solution rwaju ha ngebidi mdemisione sambiko tuka ivazin kudi hapo ja wandoda mwamdege mumle ena salamie enze na usikotole ja Facebook kwa jamba risarte mizen tuma jana mane yotimwambia ni hali kana mata tasibihi mjamdo wasa ema haya jo hivi sayo iko anduda nyine comportement yo iko anduda nyine comportement yo na mwema ule tasibihi mjamdo wasa zentu ya jwanga milao bawozi onda bukamtsa mumto wana waone mna wazungulia we ikone zero izo ndo bya paro ishoka hakiko ndo wanwa komela wandu wabirili yabo kamchila maunda wa jeni kamchila maunda wa ndonda ali kamchila matowa mapesa nonga nyinayo changwa imaze votisi jeni mndu ajuhe milo juka uvotiwa mjho mjaro mweze ntizo mwede mani kwa mapesa mndege mwenzanyu mjho mndumi rali kumya mndegeze eze milioni mwede zanyu alafu mtajirisi jeri mndo mbweze mashirika ya heze hazi ya sa mwede muhuli za nyumba bonze pi yozi pia muhuli nyumba bonze Yuzura kanzari mabiyeri ban abonge abo ekanga jina mashishiyo andeza marehemu mjomba wangu mjomba Bakari kawila zimumisheza ambao ekaya afo abo salam tukum abo izoke zjandiza mafahavalu yao ya juhwa arindi zongo anzao wende watsa mafan na mwene serikali ya kila bamaliyo Banu mushi arahe jare mwempwala kamtuona ka we mri hafashada we kanensi yatu na mushi ulabaun inura he jare mwempwala atosuma we hiho wareche hunu waretile Girlanda Faransa wandeka hunu maishanga umemana Faransa mweshele amtishi ajala na atosuma we hiho wareche hunu waretile Girlanda Faransa wandeka hunu maishanga umemana Faransa mweshele ajala na atosuma we hiho wareche hunu waretile Girlanda Faransa wandeka hunu maishanga umemana Faransa mweshele maishanga umemana Faransa ngabo lapitali ngabo maji ngabo mwenje ngabo msomo ngabo unono ngabo mahakama kaptuona ndo medazini abo angoje ndadi kwa swalisi ari ngayo mema Faransa amreti wanza mwende Faransa ba inaweza ngopia ngizo kamtuona ze autoroute kamtuona ze centre commercial even kamtuona mahakama kamtuona ze universite kamtuona ze salaire kamtuona mwenje ne majion mtuanza msigiro kana kama mwende Faransa kamranti bwana mabaki hono zo ngozino njema tsele girla tunaanza mwende Ulaya ha wajala na profema we hiho wareche hunu waretile Girlanda Faransa wandeka hunu maishanga umemana Faransa mweshele waduka jamba hama Faransa ngayo memara hada Faransa na mweshele wajala na profema we hiho wareche hunu waretile Girlanda Faransa wandeka hunu maishanga umemana Faransa mweshele tumwambia mkawoi tibure mzaze bikiduki ya ele pahala folo folo oyi hafu shada buritona watu we aisa hafu we kati ule menguni inda hajare mwempala ngamjua basare mwempala bahimzaze makabwa ambia mruwa bwa yukaba niziba sazifu banunga rutunga ritapale banurangale kingarjo shindari yansi mwana bana bawandu wamba ukana ekamdaza bo wakomori ujojire pare ya fari hata ya toena alunisho yarudia baki abumishia zoni jo manana kauja ndogo za opposition bana ekambuje wabwa hazali nguto jomba beza sonjo beka betezuzi fanya kaba ya ulifanya abo basi yo de conclusion ya direct na koifanya bana ekanyiwa komori ndaza emazazali yafanya pia ngujoridi ambe waja majeshi waja ngo rusomesa waja majeshi walangwa jwa birilie tipi na mrega ina mwanza wa watole mbavi za kiloti wa wadunge yabo warende ezahe asuhabu shimali akaba ninu wariruma uwo ntijua basa wandema asuhabu shimali wanuma asuhabu shimali abo muelewa Sheikh Kamdisa bahinga mjowona
namwambia ni ukana wanti mwambia nizo baba ngo bantu aba bofa mwana mwa kwanza jo rumenti na bantu ngo duzo wanzo ha bana ngo mantoni ambia weirwa fiana kana dora wane bwana abo bwana yo wana hamali hamvua ina mlato isho aleni sho kwa twanza watu kwa twanza wafungwa kwa twanza walapiziwa kwa twanza watu wemali kwa shangwa anza kwa shanga dora mweze votire ndira shinde kwa na shindo zibirilia kwa na uto wemali ba wa bekeri bo nefesa kulele lo paka mjange kwa tina watu fanya indemane o wandu acha kuna jana bakana utoka bano na shongara hanao ebane ngo daili yondo sababu siasa na jas siasa na jisi demana mna bakana na mwende nyinyi bami amtomsaidia ni haina ujojitoa bano hata mpaka ile randongo wenu bano wapo haina mdu ujojitoa 100% ya jitoa fidi jitso na nani mwana ma Jacques Lavan riadi sindro ana ba ngo marambuo no wakati enda ya wakati wenda tijibiwa namna yafanya sababu Jacques Lavan vanhu vojua mweza shonga mwa hentino bati huone namna warengwa hasheo na sheulila ni makuru bango no la mweza shonga ya ritawali enda hatu mwambe bebati watuka asihwa bala ile shetwa shitsambali ya bala mndo aho shabanu bese Mwenyezi Mungu kolinguro sheye ni mndo ajanda do mndongo unyongo bayo dezo kwa komori wa Josansa mwambie batawe ngojo urongo wangojo uvaya we mtengweni ula mjini eda mwambie ya unike yato wela nda ilabala bae namna wasubutiwa mbauso amba mndogo za kishenzi na zila ntojibiwa timwambia sojuzi Allah ya bama tona bendi imahala radio bana haina mjunjo mona haji toa hatende amba tija Allah ngujoni wona ujoni wona namna njo mwimilia banu ngami standard ngami banu ngami pre antona mndu ya buja ngujoni wona esutie ya hanguda mine o mwandu rilo bana shango anzo kuja warangari wanu kama ngari ndo kufanya wende John Hungary wani mwana wa kwanza wali Real Madrid washida ngwa rao ngwa hotel emana mranzo ni Barcelona ngwa shida ngwa rao ngwa hotel enyo equipe ya la ya sibu kwa itama uyonga mwanzo mrefani amunge iso ni zorambilwa leo ya ukana wandu wanua suprenewa waduzula ni mapozanga nyabo haina sunga tuko majeshi yabo kabati mri yabo yamba ukana wana ngo tsawidi tindo waloma katido walondani vanhu kabomeli singobira komori ngari tsingo ambilo vanhu komori wangu anzo pano solero wangu anzo metero wangu anzo gashi wangu anzo maji wangu anzo mwenje wangu anzo msomo wangu anzo nono evana nusko mtuko wa area majeshi wacho ambangwa wa forume sikartina jeshi singasina mabaha na mbuzi na bwasi dungo ujazo iba mituzi zo isha mavushe basi ngasina mitulu na landa sikartina jeshi na mbalize drone na hizo wao inge wareme mdula mande police inji yo inge wareme mdula manda mdu arenge kirtasi ya kuleri ya permi ayanze okana hunyimatsi bomna jeshi ngozi bomhibalanda mdu amone sana ile foto la watu amba amersingebira auto ndo usoma auto ndo dashoni but evetse tabia za mfikiri kwa wanadamu ngiba tu amba ya makulo shari ya daro ndo la hiyobi ala fo inaskari waja drone waja generali tu akauja banu mwambia kasi na mwambia kana na mwedesa nyu ikireni ba hiyo ndo huloba ya na mwedesa nyu Palestine Gaza ba hiyo ndo huloba ya na mwedesa nyu basi kartina ba ya singa sina nzaya ngakasiwa wadenga karsina drone shizo nizo mobzisio mdatira nyama jeshi neze drone ne mizinga ne security ne zongo basi karsina jeshi hun karsina rumwa kodo wala karsina majeshi indatini ni wanabuzi na mapa hadungo ja usomesiwa ndongo za security maritime na aerian ni na jauja wa okay baja mndu abo uziro dingo ni pia ni mndu abali sembi watawa wa ile si jeshi wao abungi abo izo ndizo la kansari mwambieni yezi mkungu jo urinikeza khairi lelo rikawo mbele ya dunwa mzee wangu mzee Hajimsa rahmatullahi alayhi Mwenyezi Mungu ajalie ikoma hala ni yali yonge harumwe mafiko ya hembevo ba mzee akamswalihina ananza Mwenyezi Mungu hamtamani abongo siku lelo amshukurio watukufu wajuha wenda wakomo mbele dunwa wanama wa misa mihudi ne ngazicha pia wajuha wawaswili la kurunefu Mwenyezi Mungu ajalekeze dunga ramombelea ngezi jo uka hidayatan wasila zimwaswili wa barakatan nazila wa ziyadatan muttasila imwenjezize
itaangalie kaka mrumema Mungu ya nje njema hizo kaka Mwenyezi Mungu ya msamihi ya mghfirlie ya jeari rehemu watu wakati rijohufa amonge abo mimi kama mbioni mtisazeze dua ba habari hamba haisaha lejea haisaha duzuha habari hamba vanu zanungo zondiro katimwe mandro ezibazifu ranzizi la sijiri ajipulilia shamba vanu kabati mrulo na kila basa ufikiri azali wana bangu anzonga le eba wakomoni wajoda za ribezeri repare rifwari huze inasha baki bana inde bana wanzo warenge mnariali ya baki yao sho wandu wana katejo uswali ifora meukana Mwenyezi Mungu ngummononi kujo mlimani izo ndizo rakanzari mwabieni nyima opposant yauka vanumdu abana reda rumeze voti eka ehenda ngujo votiwa eka votiwa ngujo nikiwa sheka ngojo kana ngwendo randi 2016 hata lelo au 2019 hata lelo kabati ndongo nyima opposant mwazamba mwazitimis yabo na mweleka kolinga msikini yao ensino ni mdada bale riali mnongone enamna mjofanya azalie nzahe nje mndese voti za kweli ndaula ula bandu adungwe ndawo tokana tu wajanji yabo yezo alimu kejabidi ya swalizi kaja soma kejabidi ya swalizi ye ushiriki kejabidi ye mdu tungenda masahiri mjoka kaja tawaza shakweli mafundi wabakiyo wa mdungu wa swali kabati wa mbotijao kashabanu weingu dulumu swa fuida tunza rutona maji rutona mwenje rutona ngamu imagine o leo ti wono hazi ya kufanyiwa opareni tiona da hobi ikoni ebano enge mejiatu yo serikali zili yo emahinupi ngamu imagine enge bala kabacha kwa Faransa wadufanye ze journée culturelle rajitini ze pare rajifanyia ze sali rajifanyia ze madrasa ngebana serikali wanungo bano huneda wandu wajifanya ze pare wajifanya ze likoli wajifanya misihiri wajifanya ebana serikali wao ishwafanya ondasi na mnambie nugo serikali inu wafanyao ekemiji hatu pia haina mjigo jitini ya umaji amoronisa wangu wafanya maji misa mwenu wafanya uja wala waremetwa rabu wala wafanya journée culturelle wala wafanya ja misihiri eze nyumba ze sali na hizo pia wajolo cha unjia ufanya emabujilo ya ndabo na ushenzi halafia bamba nugo yabaki kabla zimu warengeze demba majine mba mwenjebo basi hata yuko tushindo ifanya kwa jamba la pitali kwa jamba cha na bweza nuko pia zo mijini de diaspora dwazifanyao awarudi kwa tu stehilo wahezi zwa zebiye wahizo ela duani wahezi zwa aero izo zontipi warudi ngwarengwao na aeroport na vio za mabombo kwa hiyo zo fanywa mikataba ibana kwa katika diaspora ibana wanwa joinshije sha emalabanda si Allah emalabanda si diaspora shari joranti wala wajojuha wende wakauhenkima pia na mitulu na landa hawajuji daili ya wake wanadamu kwa wanu wasoja nori funga banu nezi mishahara karturi bahinu wotorenga ya zavio bane kasida walo fana wafanye journée culturelle au wareme majilisi au wafanye twarabu banu basi beseri kabati ya jo emijinu pia jorende ama tijela hubi shabo tujure matui yao gware mokoti fumbuni zichiri wafumbuni watsanga hunu wafanya nongo wende wakaupara wende wafanya study hao basi wende wapara ile favalu ije afanya bali wanga ministre de la jeunesse et des sports yapoke bideze terezika ina bahana akane kema chire we federation gwarengao le banu wafumbuni ngamo domo wa hetere ikayanga mjoka ngabo ministre de la jeunesse et des sports BJ ya ministre de la jeunesse et des sports ngenda BJ ya husu education ngenda BJ ya husu wana toto wana mama wana zijomba wenda warondola watunga ujitire mafoto bese banu kwa kufikira wajopa jopa chanvier no jomole teli wala mimi tize ula crevette na rani hele atenda rengambweza na nyamba ya hala chari balonga ziko amanga ende na crevette yonda hubo mwenza shega chari wala mnaveke mnakananga tize crevette uto wala famanga ya birashingo mwenza shonga basi wajuhamu wabonda waona ezikale nezina nazimfiwa nezeju basi kon bengo wani kwa mikrokromo anu bese wajuhuna wa shanganyina haki ba
kabati ondu yabo ukawaja wa mzingarani wa mnosani zila na zamba jana majola mwenzo kiyama aina mungu swambe opia ngwa tukwenda yume mabandia wa ule wa hata wa ngwa tukwenda jau mtina waziri na fumbuliwa iko mkana uwe unoma jako nokon asho la moto mwema we moto isila myo vankantu vankantu hauda